Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras sa amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 22. Riribok ti pataudan ti gura, nga maabungan ti ayat ti amin abiddot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sika ti makagapo, no apay ajak na ituloy ti panagadal ko, Lira. Sika amin tinapanan ti kwarta. Manang Sheila. Di nakawagan iti manang. Gapu ta awanan ti kabsat ko. Intanam kon iti lipat. Anya? Di ka man kon di sangit. Gapu ta pudno amin ngay bagbagak. Pasensya kan manang. Ngamjak na gayatan tinapasama kanya. Basol mo. Gapu ta saan ka nagananad. Manang. Ala, pumanaw kan dito'y. Tadyak kayat ang makikita ta pa na grup-grupam. Kaya't ko kumapay ti agpaangin manang. Iso andi na kumamat papanawon dito. Hay! Tita ka man langan! Talaga at peste kay tibiyag ko! Diyos ko. Kaguran ako na yung tikabsat ko. Gapo ta siya ti makagapo. No apay a pinagsardengdan na nagadal. Tulungan na ko ma. Tapno mabalak ti amin nga aramidan na kanyak. Tignayam ko mati puso na, Diyos ko. Tapno maawatan na ti amin. Kat mapunas tigura na kanyak. Lira, anak ko. Tatang. Oh, apay nagsangsangit ka, anak. Awan, tatang. Ibagam kanyak tagpaiso, anak ko. At di parikot mo. Awan, tatang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. No saan ko mangamin ang nagbalin akastoy. Saan ko nagsardeng ni manang iti panagadal na. Di mon panunutan dayta, anak ko. Agyaman ka kidi, gaputan nakalasat ka iti pagkad. Uwan matkit di tatang. Ngam nasakit lang amin a panunutan. Anaputod lang arudan dagiti dua sakak. Kagura nakpay ti kakaisun akabsat ko babae. Agan anos ka kumanak ko. Ikararag mo, asapay la kumata maawatan ni manang mo ti amin. Tapno baliwan nan, tinaalas apan nakilangan nagen ka. Kanayon latan na napudot ti ulom. Tunggal agga po kay ti balayo. Kasano? Kat awan pa'y nasaya at amapaspasamak ije balay. Anya? Wen, tunggal sumangpetak ije balay. Nilatan lira ti makitkitak. Hay, masikuranak amang kitkita kan kwa na naka-wheelchair. Si Kamat? Pagsasawam ki din di kapsat mo? Masikuranak nga rod. Sika man ti kanayon amang kitkita kan kwa na? Saan anagayatan ti kapsat mo tinapasamak kan kwa na? Iso asaan ka kumamata kasta, ah? Andi ngayam ki di. Tapno di na unay rekrik na ang tinapagteng na. Jak maaramid day ta Jomar. Gaputan na sakit tinakam ko kan kwa na. Anya kumangay ti pagsakitan tinagam mo. Gapo nga rod ta pinagsardeng nak ni tatang nga agadal. Danapan amin kinilira ti kwarta abus-busak ko mga agadal. Narabaw laang day ta rason. Tapno guraem ti kapsat mo. Umadayong at tatang. Ha? Ay, papanam ka di anak ko. Adda ka di nabiro ka mapanggadam. Awan. Kahit sa dino nga ron ti papanam. Oray sa dino ditan ti madanon ko, tatang. Saan na mabalin na pumanaw ka dito'y balay? No awan matla ang gaya masnop a papanam. Saan akon nga ubing tatang? Kabaila akon kibagit. Amok ter aramida.
Ay na, sa nagaputan na tangan kan kat amumon ter aramida, anak ko. Di ka kumagumurgura. Agan anos ka. Kan agyan ka pa'y laeng diti balay. Kat no adan tumanan ornong ko. Ituloy mo ti agadal. Awan lat amok, tatang. Di ka kumamapukawan iti namnama. Ikararag mo, asapay la kumata na salun at tayo amin. Tapno makateged tayo. Nang nangruna iti adem. Ay, impalagip yung manenday di alira. Ay na, ibagak manenken ka, anak ko. Punasem ko man tiguram iti kapsat mo. Kaputa di namat nga rod nagayatan tinagbanagan na. Huston, tatang. Amangan no umatidog manen ti saritaan tayo. Ada nang ijaya iti tulong kanyak tatang, manang Sheila. Anya tulong. Ada ka no organisasyon amang tulong iti kaskada kami. Ay, agpaiso ka di, anak ko. Wan tatang, dakkel nga ron ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa may saak kadagiti ipaayanda iti tulong. Kahit, anya kay kano atulong day ta. Tulungan da ka no iti panagadal ko tatang. Iso nga agpasentro kayo inton bigat. Tapno kasarita da kayo. Ay, huwin anak ko. Mapanak nga rod inton bigat. Di tayo paluspusan day ta nga oportunidad. Wan nga rod tatang. O sige, tatang. Mapan kayo. Tapno tulungan da ni Lira. Tapno saan laang agigan dito'y apapakpakan. Manang Sheila. Pasensya kan itinasao ka. Sige, rumwara kon. Ay. Sarakak dagiti kagayim ko. Ay. Na yan. Talaga asabalin ti kabsat mo, anak ko. Ay, sapay la ko ma, taan anusam. Wan tatang. Diyak agsarday amang ikarkararag. Asa apay kumata makaamiris tumatlaan. Jenny, among ka diti mapan ije syudad. Wan Sheila. Apay ka di. No anya ti ko nam, mapanta. Sigurado ka? Wan. Nauma ako ni Jebalay. Isumit la adya akong makapagtuloy nga agadal. Kat, anya nga ro di aramiden ta ijay. O di agbirok ta iti panggadan ta. Tapno agbiag ta. Ngam narigat ti agsapul iti panggadan ijay, Sheila. Nang runa, ta saan ta pay mo't analpas ti panagadal ta. Kumpormiditan. Tinapatag adda panggadan ta. Sige, Sheila. Ngam palubusan na kangata ti amam? Ay, sigurado adi nakpalubusan. Ngam siyak ti matungpal ita. Wano saan? Di saan ako ngagpakpakada. Ay saan Sheila? Agpakada kalata. Tapno di na kanto sapsapulan. Apay nga ipapilit mo ti kayat mo, anak ko. Apay adi ka malaptan nyo madayaw. Gapot na awan ti mapasama kanyak dito'y tatang. No agigi anak laangan dito'y balay. Anak ko. Isama pa anak ijay syudad. Tabiro kag tigasat ko ijay. Saanen, anak ko. Agtitinulong tayo laengan diti balay. Uray simple ti panagbiag tayo. Basta agdiden na tayo laki, day. Ay natatang anusan tayo pa'y laang ti agiin na dayo. Kan may sa. Nasakit lang tinakam ko amang kitkita iti sitwasyon dito'y balay. Nang runa no makitkitak dahi ang baligtado. Apay akasta kamutan, anak ko. Saan kamut asigod akasta? Apay akaguram una iti kabsat mo, kat awan mo ti dakes ngay naramid na ken ka. Gaputan na tangken ti ulo na. No kumata saan asimurot iti field trip da idi. Saan kumaakaraman kadagiti nadangran. Iso aday jay. Napan amin kan kwa na ti kwarta abus-busat ko mga agadal. Kat nakapagtuloyak kumaan agadal. Kat saan anadadaal amin a plano. Nadisgrasya, ti kabsat mo, anak ko. Di mo kumamot pabasulan, Kan may sa, ikagkagumaag ti agurnong. Tapno adara matem to nga agadal.
Apay akasta ka meten. Na impentigura di takaunggam. Ay natatang, awanin panawon ko adumngag kadagiti ibagbagayo. Sige, inakon, tapno jak maladaw. Ay na, nagmayat gayam tibiyag dito yung syudad, Jenny. Uwan nga rod, Sheila. Adayo no ikumpara ijaayan tayo. Una, gaputan nyo ijay, awan makukwartam, nga uray trabaho ka trabaho. Uwan matkit di kumusta mo't nga tanti amam? Ay na, di mon panunutan day jay, mairwam dan tumit laeng awana. Uwan ang mga nalaos mo't tanti danag na. Sana bali tadamot day jay alira kadwana. Anya? Ay na talaga asaan ang mapunas tigura kankwana, Jenny. Tano saan aga po kankwana? Sa anak ko maapim manaw iya balay. Saan na bali Tako namot nga adayo ang nasaysaya at di pa nagbiag ditoy. Uwan matkit niya. Talaga ang nasaysaya at dito'y syudad. Husto day ta na panagladladingit yo, tatang. Ay, mailiw ako ni tikapsat mo. Uray siya nga rod, tatang. Nasaysaya at kuma, no adalat ta dito'y den natayo. Wen nga raw. Ay na. Madalagan ako na yan. Manon at tawin na sana nagawawid. Anya nga tan tinapasamak kenkwana. Wen nga rod, tatang. Di tay mo't amuno sa dino ti ayan na itan. Di tay pay amuno asino dagiti kakadwana. Wen nga raw. Nunagan-anos la kumaditoy. Nalabit. Anakaturpos kumaitan na tawan. Wen nga rod, tatang. Ngam, anya ngay. Inabak mo tim-impunan na agura kanyak. Siyak ti pabasulan na, no apay ang nagsardeng anagadal. Di na nga rod maawatan ti sitwasyon mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Dumteng to ti aldaw, ama kami restumot laeng jay kapsat mo. Agsubli akong ijay lugar tayo, Sheila. Anya, ita ka di pa'y tadakkelin ti masapsapulan ta dito'y. Wan dakal nga agpayso. Kaslawan mo't lamabat-bati. Andakan ka, agbati ka pa'y laang nito'y. Wan, agbati ak Jenny. Ngam pang-asim tadi mo ibagbaga kadatatang no sa dino ti ayan ko. Jak kayat ariribukan dak manin. Anya? Wan, kan ang mga numapanak iti sa bali a lugar. Taawatek ti ididyaya da Jones at trabaho. Sigurado ka kadi iti dayta, Sheila? Wan, Jenny, sayang matidak ka la sweldo. Narika ti trabaho ijay. Naduma-duma a lugar ti papapanam. Sana bali day tamot ti kayat ko. Tama ka pa siya. Sa bagay mo't kitdi Iso nga agbati ak dito'y, Jenny. Ay na, di tayo napupuutan ti panaglabas ti tawen, anak ko. May sakaitan ni abogado. Wan nga rod, tatang. Mabalin kon nga ipaay ti serbisyo kadagiti agkasapulan. Wen nga rod. Ay na, ityak may latawan ti kinaragsak ko ita. Uray siyak, tatang. Dakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Kada kayo, kan kastamot kadagiti organisasyon adi nagsarday anang supsuporta kanyak. Tauray awanan dagiti dua sakak. Saan ang nagbalin atubeng, tapno matunoy ko ti arapaap ko. Wen nga rod, anak ko. Tano awanda. Ay, nalabit adi ka na baila na pinagadan. Wan nga rod, tatang. Ngam, amuyo ka di, tatang. Makarik na aklat ta itiliday, itilikodan ti kinaragsak ko ita. Apay ka day. Gaputawan ni Manang Sheila. May mayat kumamat laeng no naimatangan na ti baligik. Wen nga rod. Ang
Urayan ta, adumtang ti aldaw. Nga agsublin tumot laeng iti denata ti kabsat mao. Jaklaim pagkaroon may parit gayam nga agas ti deliver tayo, Jones. Ura siya sila. Impagaro po na pa sigat di ber nagiti deliver tayo. Jak kaya ti may balon. Kanya ti aramidan tayo. Biktima tayo lang. At dapat namnama tayo ang makarwar. Ngam kasano? Di tayo kabaalan na tayo lang. Kasapulan tayo ti abogado. Agpapabawi. Ngam naladawan ti amin. Ura siya. Italangan amiris ko dakil kayang pinagkurangan ta. Inpamaysa tayo ti matang tayo ti kwarta. Ket talipatan tayo tinagkamang iti namasa. Agbalin ko maleksyon tayo ti kada tayo. Sila. Ay, una yan, tinapagtingti kabsat mo. Lira, ay nagkasang. Uwan nga ron tatang. Ngam di kay madanagan. Tulungak ni Manang. Tapno masulbar ti kaso da. Ay, no apay nga minasimurot. Iti di na unay amam mo. Ay, anya nga ita napasubon. Impagarup da kano adisente at trabaho ti sinarek da. Ngam nagbidot da gayam. Naawis da iti dakkel asweldo, tatang. Ay, Diyos ko. Pakawanem ko mati anak ko. Kastamat ng dagiti kakadwana. Isa pala kumata di mo itabaybayan. Ala, huston tatang. Madudog to'y pusok. Tunggal makita kayo amalmalday. Jaklaim pagkaroon. Asi kagayam akabsat ko agin urgurak ti makatulong kanya. Di kaagdanag man ang Sheila. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno makaruwar ka di ti pagbaludan. Mabayin ako, nay. Gaputawan apulos tinasayang at ngem pagpakitak idikan ka. Attorney Lira. Manang, pangaasim ta din ako maawagan iti attorney. Sabali ti kayat ko adenggan nga agtaod iti bibig mo. Lira. Kailiw ka una yan, Manang. Kat kailiw kumatan ti panangawag mo kanyak iti ading. Pakawanan na, ading ko. Ti agkabsat, rumbeng nga agsinakit kan agtinulong iti rigat man kan namay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.